Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala kentui ke sarkar ban pentikna ba kajing penjalan yang kendon an Code of Criminal Procedures CRPC bat ke Code of Civil Procedures CPC kenam kta ya ke bor bat ikhtiar jong ke District Council. Habakran bikilat patai khubor Chief Executive Member ke KHADC ba Titos Khan ulaang ba ke Council kalarai ban pa ya ke rai sya ke sarkar jelah halor kane. Commissioner bat Secretary jong District Council Affairs DCA ula penlang yang kesingelang bat kilai teli ki Autonomous District Council ha kejela banyak keren halor kene kebenta. Ka bami na kani kajingalang suangan batai api kalong ba nakaliang jong ka sarkar kala rai ba ban riluk ya kani ka profesor lani ban kni bania syua bat ban penkre ru ya ka draft notification ha ka bayade ba kani ka extension ya ka CRPC bat CPC ha baro ka state bat ya kani ka draft on sapha sangi ka council na kabentaban ya ka bius ke jungi te ka benta ka baningkong menta halo kani ka benta ka long ba ngidang up shwa ya ka ni ka draft ka banwan na kaliang government ya ka bangin se discuss na kaliang ka jungi ka council lani kaliang ka EC bat ki legal council ke jungi